9 na. Oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya. Makalingaw o makapawala o problema. O sa mag-iluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisig na. Ano sa gino? Wow! Wow! Sosyal! O, di ba? Wow! Bongga! Congratulations! Wow! Terno! O, di ba? O, di ba? Bongga kay guwapa kay ko, di ba? Hello! Philippines! Hello, world! Welcome to the Miss Universe. Ay, nalaputan ni Saba nga programa. O, gino, kumabuang kumayot, di ba? O, yes, gino ko. Hello, may buntag. Saba na po na o, saba na po tayo, Wow! Wow, nakita na po kanina, on time, kaya ang low, hardworking. Ay! Easy. Nakita na ko kanina. Di ba? Nakita na ko kanina. What? Wow! Sigurado ba kayo? Hardworking, di ba? Easy. Sabi na may matang masakit po. Assalamualaikum kalukatan. Buenos dias. Majong buntag kalatanan. O syempre, happy Friday kalatong tanan. And syempre. God bless and mabuhay. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Oh, wow. Yes. Ang ganyan ko kay Friday na mga ginawa ko. Wow, gabi na serious ka trabaho. Serious ka trabaho. Ginawa ko. Happy morning. Serious kay Saturday na ugma. Relax na. O, diba? Siyempre. Good morning to all the teaching and non-teaching personnel of GSMS. Siyempre mo pinalanggang mga estudyante. Happy morning kanatong tanan. O, diba? So gapon, wala ko mag-live sa akong FB kay medyo murag 1 gig na lang ang pasensya sa Kudyawan, happy lang, di ba? Siyempre, good morning, may buntag itong mga soke, Zamboanga City, Zamboanga, Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow! So, kanya ako mag-replay lang sa mong FB page, ang 106.7 Marino News FM, akong gitik-gitik, o sa YouTube channel. O para greet ninyo ang inyong mga minahal sa kinabuhi. Wow, syempre, ang among text line ang 0975-0723-036. Wow, pagkanindot, Hello, good morning, my buntag diya, sir. Ingon si John Mel Oyabal. Annabel Macan Santos. Good morning, sir. Sisig na. Ingon si John Mel Oyabal, sisig na. Kuya Juan, happy lang Jod, di ba? Siyempre, good morning atong mga suwi, nagkapamahaw na, nagkapaniod to, paniod to, naka-snacks na diya kalas 9 na. Hala, sige, samta ka ng ubadang nga na late, ginoon ko, nagkapi-kapi pa Jod. Happy morning ka na itong tanan. Okay na magapon na, Okay na, basta di lang makita sa itong bossing, nga, basta inigmaabot ang bossing, tagal yung kape. That's all kape. I-greet to dayon. Para dili sa puton, di ba? Kaya nalabat tayo mga bossing sa puton kay sa puton kay wala ka dulog sa alam na. Nabiya tayo mga manager, mga leader, mga dali Ginoo ko, dili man dili kaya ang isa ka rason kwarta ang sa puto ng tao. Di ba? Kana pong wala ka dulog, mapo na, sa puto pula. Maunang mangita na sila na mo. Joke lang. Siyempre, good morning, may buntag. So, mga jeepney drivers, kulig kabal-habal, mga taxi drivers, itong mga kapitan, konsihales o mga naminaw na to talan, astang mga bungol, Ginoo ko, naminaw na to. Kudyawan, tani, happy lang.
Og siyempre, good morning, may buntag. Oh, wow! Oh, guwa mo kabalaw nga. Oh. What? Oh, 32. Ah! Few inches later. Oh, na. Ano na, 32. 30. Di ba ako mali na tagapon. Ito talagang mga pag-isipan natin yung mga mahalagang bagay nga dapat tayong tugunan natin ng pansin kahit yung mga salitang ugat, kasi mga salitang ugat ito po yung mga sa halimbawa ng mga panaguri at saka mga Punitin ang sedula! yung mga gamit sa ating mga agham. What? Itong mga utak na ginagamit natin. Sigurado ba kayo? Wala, sigurado naman. Kagklaro ka. Yung hindi pa nakakasiguro sa atin, di ba? At wag mo, di ba? Di ba? Kahit na, gano'n. Kagklaro ka. Di ba? Kahit iniisip natin yung paghunaw natin. Huwag natin yung makita natin nga hindi tayo tumitiklop ng Dalawang beses na yan! Wow! 32 na lang! What? Pasko na! Diba? 32 days na lang. Merry Christmas, everyone! Wow! Pag kanino to kayo. So, advance, ha? So, kami, nangita. Ay, ginoko daw, ginoko. Nangita ko koyog. Manaygon ta, balagyabag, basta baga lagnaong. Sige na, okay na, oy. Advance, Merry Christmas! Murag parehong tiyong ni Mami na may ma-argent at Chanda able po hardo. Antay ka, tol. Panaputay matsyaan kay Mang Luod. Very much! Pero mas pinanggap niya sa manager, oy, kay isa ka termos man yung kopi Amerikano. So, ginoko, ang kape Amerikano, dahil inong Bisayang dako. Antay ka, tol. Hello, good morning, good morning. Siyempre sa mga IC College President. Nakahila ko sa kugano'y masama. Ay, saway kay gra. Basta. Kanang malipayon, tano. Sa'y makahilak ta. Di ba? Naman dyan ako. December King. I never let nature sing. I never let nature sing. Manaygot na tayo dito sa Skybox Coffee para na taga-antagan. Di ta magsaba, Ben, mag-costume dito tayo, mag-make up na, Ben, kita na itong diba. Sigurado ba kayo? Sigurado ni. Ano sila? Good morning, may muntag sa among OIC College President, Mr. Roderick Tentilo. Good morning, sir. Siyempre, good morning. Diba? Madam Gloria Trio, diya sa XYZ Food Hub, diya sa may Samara, good morning.
Dr. Abernis, good morning, sir. Ang atong Vice President for Administration and Finance. Good morning, good morning, good morning, good morning. Dr. Decelo Yaga, ang atong Vice President for Academic Affairs. Sir Joker, good morning, good morning. Siyempre, good morning, Sir Ek. Villanueva, atong hangin sa Finance Office. James Jihad, Marty, Ma'am Norma Villanueva. Sir Kinasa, good morning, good morning. Ma'am Irma Pamplona, atong cashier. Si Mercy, si Beth, yao. Siyempre, Ma'am Emma Santos sa HR, Bokbok, Mitch, and Mac Mac. Happy morning ka na itong kaniyat na mo. Siyempre, good morning sa akong amigo, atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Good morning, Mr. Regan Sitoy. Diba, siyempre, good morning sa iyang assistant natin, Mr. Robert Cago. Wow, happy morning. Siyempre, good morning, Absatul. Good morning, Ma'am Phyllis Agoso. Good morning. Atong college, Mr. Ma'am John Gonzales. Good morning. Ate Jel Bracos, happy morning ka natin kaniyatan. Siyempre, good morning ato mga Soke Wada sa Bagsakan sa Magay. Happy morning ka na itong tanan. Wow! Sa Santos Market, sa may store number 13, mga Enriquez family. Wow, buko juice, mga prutas. Wow, lamidyo ka. Order na mo dito. Lamidyo ka dito. Sa mga Panukan, Bakahan, o dyan sa Hamja Epere. Di ba, Nanapoy nagyaw-yaw dito. Maglagot ko, Sir Lando. Sir Lando, no? Nagwit tao si Lando. Nga bisa kung saan ni Mugtambag. Pertig yung tulibagbag. Lamidyo, di ba, nasa ulo. Gahit yung ulo. Ano na kinabuhi, siyempre, good morning. Miss Marite Villafranca, good morning, Ma'am Peng. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Wow, Wilson Benetes, Jude Quario, happy morning ka na itong tanano. Siyempre, good morning! That's okay, naminaw dyan ko na. Yes! Happy morning! Diba, Auntie Annabel Papanco, Uncle Edwin Papanco, happy morning lang. Ma'am Lisa Lapina, Engineer April Santa, good morning. Sir Mario, JM, Angela Dalacan, happy morning ka na itong tanay, ingat lang. Siyempre, may awas again po sa XYZ Food Hub, diya sa Purok 2, sa Sambud. Dapit sa basketbulan, diba, Siyempre, good morning, may muntag. Chrissy, good morning. Wow, ingat lang, diba, Siyempre, good morning, may muntag. Sir Paul and Ma'am Christina Castro, kami po kay Siko, si Mugundo, Jumalin. Wow, si Papachino, Mabichino, Antinol Pump, si Kato Kalungyer, si Dencio, diba, si Jake. Siyempre, diya sa ZMG Turing by Castro. Wow. Share collected by diya sa corner Potik and Tumaga. Diya padulog pa. Na diya makita ni mo diya. Wow. Na diya pa. Nindot kayo. Wow. Siyempre, good morning, may buntag. May buntag diya sa Upper Dulian. Kay Kusukay ang sound system diya. Mami Arjen Fajardo, Auntie Chanda Abel Fajardo, BG GMP. Yan sa Skybox Coffee. Skybox Coffee, wow. Sa Banas Bachoy. Wow, lamig yung gaya na sa Upper Dulian. Salamat kayo, Mami Arjen. Ay panglood kay magkatiguang na. Huwag ang mga sigbin dyan ni Papa Joms. Wow. Napo sila, Sir Lando, bahala na ng kakapoy. Kung kanang kapoy nakasalive, Sir Lando. What? Kapoy nakasalive, unya. Okay lang, basta gwapo lang judang. Sigurado ba kayo? Diba? Siyempre, good morning, Masoki na sa Malagutay. Wow, Captain Gued, sila good morning sa Kamagindang at mga PNP. Happy morning ka na itong kanalo. Pagkanindot yung kayo, diba? Yes. Hello, good morning. Oda sa Prince Lechon Fast Food. Good morning. Akong hinayon para akong hinayon ka din sa Prince Lechon Fast Food. Si Ate Faith Castro Mayor. Si Fatima, si Renren, si Henry, diba?
Oh, si Marvin, si Master Chopper Ronel, oh, di ba? O, sa Prince Lechon Fast Food. Diyan sa Estrada Street. Wow, kauna. Oh. Napo dili, oh, Sir Lando. Dagkan na kaayo ko. Sir Lando, dagkan na kayo kong plano sa kinabuhi. Pero ang kinabuhi, murag walay plano nako. Kuya Wali. Alang, tapulan kay kang dako sa pagkandara ko ka. Oh, mauna. Ah, di ba? Wala plano, di ba? Hello, good morning, may buntag. May buntag diya, atong magsuki diya sa, Isabela City. Good morning. Sa Lamitan City sa Barangay Santa Clara. Sa dito po Lahana, Krisa, Palumpon, andun sa Balapon mga Palump family. Happy morning lang mga Alim family. Og Sebelia sa Pispi Gulayan sa Isabela City, sa Manay Balon. Happy morning. Oh, di ba? Sa Earl Dominic Tarosa, Gulamata Rosa family. Good morning. Queril Mulingon, Ron Crosslin Boy at nga Titing Faisal og inyong makoyog da inyong mga anak, mga pamilya. Happy morning. Ano lang dyan na, tanong ka ni Ulan, and thank you Lord for a very nice weather, diba, sa among palaro, nga wala dyan ulan, during sa among, diba, and Mama Mary, salamat, aray, nangatop yun, aray, tinutong, tubo na po ng sungay, oy. Sugon man sungay, oy. Yan kasi kinabuhi. Hi, hello. Jerry Garcia. O, diba? Wow, happy morning. Natingat lang dyan, Garcia family. Happy morning lang dyan, diba? Ingo po diri. Di na dyan ni madala glow up, diba? What? Ang saon. Di na madaw glow up. Kung saan pag glow up ni mo, nga perme man kang alas 12, no? Di kayo mga matulog sa pag glow up. You hurt me a lot. Oh, talawa na busy, sa pag-glow up, nga kulang sa tulog, sige lang ka alas 12, sige lang ko overtime, alauna, sige lang aglaag. Magalit ako eh. Wow, marising, di lang kinabaan, hindi kinabuhi, di ba? Mag-glow up pagkaana. Dapat mag-glow up ka, early matulog. Inom kag milk, before ka matulog. Murag ako, God, inom kog nano, curcumin, gold, gano'n. Batang may laban. Nano. Antay ka, tol. Butang nga na, tog. Nano. Easy. Usay Papa Joms. Gara, magkasubin. Uy, Very much! Your mind get crazy like Hello, good morning, Peji Amokal. Si Jamang, si Matt Jamang. Si Kamay ko, salamat po tayo, ha? Sa photocopy. Maikon ako photocopy dito sa Marino, kaya wala may bond paper. Very much! Don't palit ko mag-5 ka rim. Palit pa ko 5 ka rim. Hello, good morning. Good morning, sa Patos, good morning, Darius Menyosa. Good morning, yung mga boys niya, sa barbershop, amigo, good morning. Diyan sa mis amigas ko atong masus kanilar. O diyan sa may Divisoria. Diyan sa Santa Catalina. Happy morning na. O diyan sa Barbara. Diyan sa Riondo. Kadang naman na sige dong. Natoy ka dong. Abalabal nga nasakyan ako. Mahina dyan. Mahina dyan kakalimutan din mo.
ko, di ba? Ano sa? Siyempre, good morning. Ato pinakasoki, Jod, no? Di ba? Diyan sa Infinity Salon and Barbershop. Happy morning! Diyan sa Limtown, ha? Diyan sa Angel Milano. Happy morning! Siyempre, nasa Dreamboy. Di ba? Happy morning, John. Si Teddy, si Jimar, si Uncle Modi, di ba? Si Uncle Richie. Wow, diyan sa Infinity Salon and Barbershop. Diyan sa, siyempre, diyan sa Limtown na sila, ha? Di ba? Correct, Hoy, magdalita kayo. Pagpamisya kayo. Hip-hop dyan. No, follow up na ko. Follow up po. Enjoy lang. Okay. Hello, good morning, Jerry Garcia. Happy morning lang. Jod Migo, corrected by amigo. Hello, good morning sa itong mga driver. Juri Balumir, Sebastian, John Jola, Real Biar. Happy morning. Siyempre, si Joven o si Bid, happy morning. Mother Esday, Jawarday, good morning. Kumaring, Chang Dahay, Atibit Marila, Atibit Pyran, Panis Ayala, Best Clubber si Alyard, sa Dakon Village, Samdin sa Ricodo. Ganong Mami Telisitoy, Andoy Ashin, mga sis family. Ma'am Marnit Apit, good morning. Good morning, Laurente, Laurente, good morning. Kumparing Kaloyloy, happy morning, Romeo Kaloyloy. Siyempre, Sir Salon, Sir Kawit, happy morning ka na ito. Ingat lang. Siyempre, good morning, Ivan John Martinez, naman si Kabel, happy morning ka na ito, tanan. Siyempre, good morning. Mami, dala pa doon may apaw, di ba? Siyempre. Di ba? Special ma-floor, Selik Abipada, dalo may maligaya. Mami Omar, Ma'am Dana Alian, happy morning natong tanan. Wow. Sir Dano Corteza, good morning, sir. Sir Kia, Kamar Abdullah Jack. Adi ka sa happy morning ka natong tanan. Wala pa. Nanapo diri, Sir Lando, maunay lisod ni mo. Yan na daw. Nainatin sa daw. Maudyo na lisod daw ni mo. Ikaw na lang gani akong star ng Pasko. Naponder pa, Jod. Naponder pa, Jod. Kulirit. Ano siguro, di ba? Happy lang, Jod. Koreko. Siyempre. Di ba? Good morning. May buntag. May buntag. Sa kano pa ng mata. Di ba? Happy morning lang, Jod. Okay naman tanan ako. Mga tulong limaring pamilya dahil sa Mampang. Happy morning. Auntie Mercelo Baling o mong banak sa tingalan. Diba? Siyempre. Sa Ignacio. Mga Kanindot family. Happy morning lang. Diba? Sir Tony Pambiki and Kamay Kaganot. Siyempre. Congratulations sa atong mga winners. Kahapon sa atong Mr. and Miss GSMC 2024. Wow, congratulations! Wow, congratulations! Sa atong top 5. Dili ko mo sorte kung kinsa kay wala mo kabalo patataka ko dili. Dapat gaan ko diri para mayaw-yaw, no? Siyempre karon dance sport and hip-hop competition naman ko karon, ha? 9 a.m. nag-start na. Siyempre, onya ang among closing ceremonies na mo sa among ZSM Festival 2024 Sports and Socio-Cultural Festival po. Salamat sa all tanang mga committees, di ba? Tanan di ba? Siyempre sa GSMST Management. Siyempre ang host college, ang College of Education and Liberal Arts, ang sa among Dean, Dr. Arman Itzli. Wow, salamat po kayo, sir. Diba, Kanta manaygon sa ko. Siyempre, salamat sa ko mga friends sa FB. Happy morning. Thank you. Manaygon ta. Nana, isa na. Nana, manaygon. Ako ni manaygon. Okay, Pasko, di ba? Okay. Ako usan sa mga siloy,
gikan paintawon sa kabukiran na iluksong ning halakdong kapatagan aron lamang sa paglipay sa katawan. O karon akong giawit ang tinalidhay sa kabukiran aron lamang magmalipayon ang tanan ning kapatagan. La 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 og mauday akong pangayo unang mga matamis ninyong mga pasiyong balos ning mainito na ko nga paghimo kaninyong magmalipayon hakaka ang mga katawa mauday angay natong buhaton ang mga kalipay sa ulogon ug ang himaya pagsimbakon. La 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 ug mauday akong pangayo ang mga matamis ninyong mga paghiyong balos ning mainito na ko nga paghimo kaninyong magmalipayon ang kaka nga katawa mauday angay natong buhaton ang mga kalipay sa ugon o ang himaya pagsimbakon. Hi! Merry Christmas! Hola! Yay! Manghatag na ginaskuhan ang atong mga igsoon yan. O karon akong giawit ang tinalidhay sa kabukiran aron lamang magmalipayon ang tanan ning kapatagan. La 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 ug mauday akong pangayo ang mga matamis ninyong mga paghiyong balos ning mainito na ko nga paghimo kaninyong magmalipayon ang kaka mga katawa mauday angay natong buhaton ang mga kalipay sa ulogon ug ang himaya pagsimbakon. La 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 ay wala na day la 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 naman la la naman la la naman la la uy kinukambuan ko ay yun ba. Hello, good morning! Oh, good morning na Albert Lampas. Good morning sa iCast. Ito, happy morning. O, diya sa Yobenko. Ito mga bake shop. Happy mga naminaw dyan sila karon. Happy morning na dyan. O, pang good vibes na dyan. O, di ba? Ay mo, balita naman, paminaw ng mga balita. Maka-stress na. Ginawa ko, o. What tayo magkuhan tamaan o maestro. Dilitas mga tawa ta. Kaya mawala na tatong pak. Ang mga problema. Magpagupit na pak. Natawa lang yapon. O, ikatawa ka. Og lechon. Pak. O, oh, inom tag matcha gikan sa Sky Bag Sophie. Pak! Lami ito kayo. Ano to? Oh, siyempre kay Friday karon. Oy, tabi-tabi po ha. O magsimba ta ha karon Friday. Sa Taninyo, Pong Nazareno, Mama Mary, o di ba na sa Corrego. O managkot. O siyempre Friday karon. Giandaman jud mo ni Uncle Ruben o mga musika. O para nindot kayo ang inyong buntag. O walay hassle, o balungos, wala sa pak-pak ka na gano'n. Hala, ang Roberto ng Ilamba, bunal, labyog, syagit na ako mga angels, Shy, Michael Joss, IC and Tentan, Regine. Thank you for the ice cream, sugar, Guadalupe Strawberry. Marino News FM. Season na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Season na. Wow, dawa, pagkanindo. Dawa, happy lang.
Okay pa mo di ha? O, dagandagan na, Joko, ano, yung kinabuhi, Jod, o, di ba? Yaw diri, dagan dito, ana, o, pak, ganun, di ba? O, kinabuhi. Oy, o, di ba? Okay na ba mo di ha? Salamat kayo, wa mamanggi, salamat, ingat lang, o, napo diri. Oy, tinoodyo na, no? Kanang mga ligo tag dagat, mama, pasalamat jud ta. Magpasalamat jud ta nga nay dili ka ba lumulangoy, di ba? O kay naay tigbantay sa atong cottage. Kuyawan, napo diri o, di ba? Natural ubon jud ta. O ikaw na kunoy makalangap og hangin. O ikaw daw kunoy makalangap og hangin. Nga naa na siya'y lain. Wow! Di ba? Wow! Kulirit. Ano sige mo? O, siyempre, ani nga tong kapalaran ka ng adlaw. O, di ba? Biyernes na biyernes. O, di ba? Nobyembre 22. A few moments later. 2020. O, 4. Pantay ka tol. O, di ba? 2022. 2022. 2024. Yes! O, diba? Alive na alive ba kayo? Mura ko nakapamahaw. Correct. Ano sa alto? Wala tayo pamahaw diri. Kutsawan, diba? Nasa kinabuhi. Region, awu, diba? Asa. Pagkatawa ko sa mga makauban. Ayaw. Ayaw, diba? Nasa mo. Ay, sa pala katawa ko sa mga kuyo kay nag-uol sila kasi sila magpahinga. May Aris! O, diba? Okay, Aris, Aris, sa mag-experience ka mga success karon and glory in all aspects ay mo kinabag karon, Aris. So, if you work hard karon, Aris, enough, then money, recognition, o mga awards are all yours karong adlaw. Very good luck. Sa imong gumagawa, Aris, no? Wag ka, Aris, no? Ikaw, Aris, no? Imong party karon are in on exciting day. Correct. So you are both completely in sync karon. You are synchronized karon sa inyong relasyon karon. So what progress imong guma karon? Para sa imong career karon, Ginoo ko. Katong mga Aris ka na sa on professional front karon. Individuals have to be team players karon lawa. So imong prosperity is for the day will be advance the company you work for. So for this, you'll come up with a new and innovative ideas karon to capture. Wow, bongga na siya. Para sa imong palaw sa mga karon, Aries, members ka wonderful health karong adlaw. So physical, mental are absolutely on point right now. So may you feel surge karon of motivation para i-tackle mo every hurdle that comes your way. Wow, para sa pinasa karon, you'll be motivated karon to bring better incomes karon. Wow, so you'll feel positive about sa imong mga finances karong adlaw, Aries. Di okay ra kayo, di ba, nang kinabuhi Wait, Taurus. No, karong Taurus kanino Taurus na mga movements karon sa astral karong Taurus, no? Nga nag-indicate that Taurus folks shall feel positive and elevated karong adlaw. Wambong gaman, So you are bubbling with energy. Wow, bubbling na bukal-bukal, no? You are bubbling with energy karon, wabong gana sa kinabuhi. Para sa imong gumagano Taurus, unleash the love and affection you feel your partner karong adlaw. So you shall make some profound declaration of love, commitment, and adoration towards your beloved. Wow, bongga. Para sa imong karon mo karon, imong gi-feel karon you are confident and powerful at work karong adlaw, Taurus. So you are capable of jumping through as hopes as required. So you shall form a solitary goal karon sa imong mind karong adlaw and work diligent. Wow, bongga man. Para sa imong kalawas sa mo karon, Taurus. Karong Taurus, no, you are peak of your health karong adlaw. So enjoy lang the good health you have today. So your day shall be soon pick up. So if you're at work,
try not to let down your workload get to you para walay problema. Para sa mong pinansal karon. Para sa mong pinansal karon, you need to enlist help of your contact to improve sa mong financial status karon Tauros. So if you need second form employment karon, then they can help you. So kanlawa, your finances may need a quick revamp. 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 Kanang huy, straight yung lagi mo buhok. Bago ning revamp. Asa nagpa-revamp? Ay, sa Infinity. Diba? Nasaan ba yung tubo? Kadyot sa kayo. Hoy, gano'n ko. Hoy, gano'n ko. Cancer. Di ba, What? Wala ko nagsasabi ng Gemini pa man di, I know. Basin magamit ang akong sundal. Ayaw sa sundal. Joke lang. Di ka na po ko sa mga kuyog ba, makatawa ko. Hoy, Gemini, kung you're in good mood, imong mood kang swing, ha? Dapat ikaw, bantay-bantay po ka sa imong temper karon in check, avoid getting into a bad argument karon. Okay ka lang to. Check corrected by, di ba? Para ba? Klaro ka. Para sa imong kuan, para sa imong gumakaron. Yun yung Cloud 9 ka na romantic front ka na lawa. So imong romantic Cloud 9 on the romantic day ka doon. The day is filled with love and syempre and passion. So okay mong ano doon. Gidji man ay gugma. Be creative like the way to express yourself lang. Para sa imong career trabaho mo karon. You know kung ay medyo lisod kay mo adlaw, you have a tough day karon, mahirap kayong adlaw nimo, lisod kay adlaw mo karon adlaw sa work nimo karon Gemini. So dapat give your best to meet the deadlines and attain the best possible outcomes lang. Na mga setbacks karon Ginoo ko. Mao na Gemini kasama naitrabaho, mag Facebook, mao na bigay mao na busy. Para sa palawas mo Gemini, no? You feel restless kanon daw o tense kanon alaw Gemini, ha? Solitude will work at therapy to na lawas. So you have to seek inner peace lang to be calm and peaceful di lang. Para walay problema. Para sa imong financial karon, you will be absent-minded karong adlaw Gemini sa financial. Manay maka-lead kanimo nga will lead to losses karong adlaw. So don't carry lang your valuable assets karon with you today. Kay baka imo dalang ma-misplace imong mga valuable assets karon. What? Laban na imong naong asset na mawala na. Diba? Asset yan ato mga naong. Wala natang naong. Di ta katubag tao. Diba? Diba, Cancer, no? Hoy, Cancer! Kana imong matatang attitudes karon towards the road, we're loosen up. So with the latest transit, encouraging you to let go of the negative emotion karon. So also feel as if the weight has been lifted. Bugat kayo, marag dili maayo kayong adlaw nimo karon, Cancer. Para sa imong guma karon. Karon Cancer, to aspect real the start of very exciting period kay mo kadlaw, Cancer. One in which a romantic partner appears to be on the verge of fulfilling its promises. So you're about to cross a limit karon nganoy mag-alter sa imong viewpoint and beliefs. Wabong sa imong karon mo karon. Ang the day foretells your great success nimo karon adlaw, Cancer. No, di ba? Particularly for those involved in education and writing some way karon. Students, creators, journalists, authors, and other educational professionals can like this great day nimo karon. Diba? Para sa palawas karon, they are lively and productive mood lang. So, been experiencing aches and pains in recent times lang. Mga kuwan Victor, wow! You're anxious and moody karon. Sa imong pinasal karon, na mga arrears and Diyos karon, they've been outstanding for a long time. Why? Bayaran na daw imong mga arrears o mga Diyos karon. Diba? Wa na kay update, puro lang due date. Diba? Dapat express your goals to the elderly and they will do everything to assist ko na lawas. So man atong first set sa atong kapananan kanong adlaw. Diba? Happy lang. Ang unang set nga mapas mo. Karong adlaw. Ay, tagot sa diba? Happy lang, Jod. Hello, good morning! Diba? Good morning ato masugay na sa Westmincom ato mga Navy. Yes, sir!
O, siyempre, alam ko, Ruben. Ato nang ilang bay po na love yung pagpag ka na ganyan. Ano ba, o? Hala, sagit, no? O, di ba, o? Kaya gigutom na ang bayot, di ba, o? Regine! Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Thank you for the ice cream, sir. Delicious strawberry. Ice cream. Wow! Ice cream yummy, di ba? Oh. Pinindutan, nag-start na dyan among hip-hop competition dito sa MCLL Gymnasium. Wow! Ninot yun ninot yun tayo talent, no? Oh. Talent sa sayaw. Una po yung talent sa math. Mahalig ka sa audition, ha? Di ba? Multiple intelligences. So, multiple intelligence? Dagan man, intelligences lang. Oh, di ba? Oh, natay talent sa sayaw, natay talent sa marites. Depende na sa talent, oh, di ba? Oh, naiubanda, wapay talent. Oh, wala pay talent. Bati pagnaong. Oh, bugo pa jud, grabe ka gifted kay ka. Oh, tinoo. O maningon da. Ugali mo ba? Oh, da balag inyong asawa dili gwapa basta importante. Oh. No, kusog manguot. Siyempre, kusog manguot sa bulsa og nababay kwarta. Oh, diba? Kotong. Di ba magkaswerte ang mga asawa, no? Kanang inikot sa bulsa, kabula ang bana ba nga, nigubo silang napalay kwarta dito. Ay, kinukoswerte ang malipay siya ng asawa. Alam mo na ipanglaba? Oh, diba? Okay, inikuli sa bana nga hubog, di kabalo ang kwarta to 5,000 dito. Ay, swerte kay ng asawa. Manang swerte dyan ang mga asawa nga inyong mga bana pala hubog. Oh. Tinuod dyan na swerte dyan mo mga asawa nga inyong bana pala hubog. Kay magwapa mo, inig-uli niya. Og sibahan na ito si Kanset sa itong kapalaran karong adlaw. Oh, di ba? Kudyawan tani. Oh. A few moments later. Asa na itong sauce to go? Maghimo ko na, oh. Maghimo de ko na. Maghimo de ko na kanang maghimo na kanang sauce to go. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, busog na busog ka bisag walay manok. Okay. Kujawan. Klaro ka. So, di ba? Oh. Napo din rin nag-text, sir, na-miss ko talaga yung makainuman ko, sir, na mahinang lilalang. Oy, Leo. Di ba? Di ba? Oy, kanong alawali, no? Imong i-feel kanong you're extremely fortunate kanong Leo, kanong adawa, Leo, ha? Kaya you get felicitated kanong alawa. So, for your work you have put in your company kanyon. So, ang resulta niya, you shall feel appreciated and appropriately rewarded. Wow, bunga. Sa imong gumakaroon, Leo. Leo, ikaw ang imong partner karoon shall be floating in the 9th cloud. Wow. Oh, cloud 9. So, dilikit kat, cloud 9, John. Pray your emotive sight and feel strength of your love wash over you. Wow. So, you'll be surprised by your partner karoon. Wow, bunga. Wow, sa imong gumakaroon. Sa imong karoon, Leo, no? Leo, must persevere ka to achieve sa imong mga personal goals karon, Leo. If you're looking for a change of career karong adlaw, today shall have some luck. Swerte karong adlaw. Hala. So dapat to maintain a proactive lang attitude while engaging with your colleagues lang. So be helpful lang and polite in every client you meet today. O, di ba? Para sa imong palawas sa karon, Leo, your struggle to stick sa imong diet plans karong adlaw.
So if you feel nga you're craving for something unhealthy karon, mas best nimo fight your urge lang jud ha para walay problema sa imong health. Para sa imong pinansa karon, for those who work sa mga sales department, Leo, mag-indulge ka in some healthy competition na dawa. So you're very likely to hit your sales target for the day and earn a bonus. Wow, bongga man. Good luck na lang, Leo. Virgo! Pagdali, Virgo, kay kagawad ko, Virgo, kagawad. Wait, bayan ay tubig dito. Oy, Virgo, kanang man mapakita karon mga ideal karon. The day is ideal for showcasing mga abilidad karon. No? So may act more resolute or decisive than you typically do. So ganun Anthony's involved around you today. So they will be surprised and will like to change their impressions of you. Wow, bungga. Sa imong gugma karon, Virgo, no? Ay, nag-align ka ng mga astral karon, Virgo, today to help you meet the individual you had always dream of. O sa imong damog, wow, bungga. He or she will be brave and will be pretty good. Sense of humor. Wow, bungga. O, mahimamatan mo. Good luck. Para sa mga naman karon, walang your understanding and your feeling obligasyon karon, and you will go far karong adlaw to overcome all the impediments karon in your way. So you are simply going to require your capacity to see humor in various circumstances lang. So kanang imong decision making skills karon and quick thinking manay mag-enable nimo to achieve good result also deal with clients. Sa imong palawas nimo karon, ay Ginoo ko ang kanong adlaw nagday calls for rest and unwinding nimo kanang adlaw, Virgo. So probably going to spend the entire day pampering themselves. You have to book a facial or spa treatment to relax. So you're claiming with confidence and radiance kanong adlaw. Wow, bongga. Para sa imong financial karon, ay there are major financial gains karon dikit kanong adlaw, Virgo. However, there's a catch. You must make sure you don't invest too much too soon para wala problema. Oh, wow, bongga mga Virgo. Libra. Dito tayo Scorpio. You may look at changes the way of life that might actually build a harmonious relationship between your work and your well-being. Diba? So you can drop an email karon to one of your dear companions if there's something you are not certain to or have. Wow, bungga magka. Para sa imong gubag karon, Libra, no? May mga misconceptions karon, mag-manifest karon sa imong relasyon karon adlaw. So you may presumably carry it on with na mga censored goals karon, Libra. See it, you've been neglected to consider all ramifications of your activities as a partner. So ang resulta niya is that your unadulterated intention will be seen rather than distinctly by your accomplice today. So, okay. Excuse me, nabusto ko. Ay ba, sinya na, bagalo ko na dala na pa na yung to para wala isa na gasto. Para sa imong karon naman imong karon, Libra, karon yo ay Ginoo ko will grow a better bond karon, better bond with your partners and customers karon, Libra. So it is a decent day para investigate ka something new which requires powerful ability. So kini surprisingly improve nimo sa imong nature of work. So don't involve lang yourself nga matintal ka sa mga distractions to save time and money. Diba? Sa imong panglawas karon, Libra, so you appreciate the most amazing aspect ng well-being karon. You are totally kalma karong adlaw, Libra. So use this chance lang to enjoy some truly fun activities karon that would mag-appreciate ka niya. So go for a ball game or swimming lang, diba? Your solid body will assist you. I-try daw liquid body. Ini si bulang kristal, no problema pa rin na, di ba? Napay liquid body. Solid. Napay potaw body. Para sa imong pinansa karon, ideal din mo to build up in a more clear picture karon sa imong finances karon, Libra. Perhaps you need to begin karon concerning saving more or have to save more cash karon for your retirement. Wala ka mag-retire dahil katong nag-retire lang. Or you ought to take a certain campaigns or awarding ventures karon. Wow, ang nag-retire. Katong wala mag-retire, trabaho mo, hinggara mo. Okay yung financial katong wala mag-retire, okay lang. Scorpio, karon daw ka start the day quietly. You require some rest lang, so feel the need for affirmation or validation karon. Even so,
Even so, even now, even though, the current transit can help you feel better lang. So, there's a positive energy karon of growth. Nga mahimo nimo you feel good. You feel good. Out of siya. Sa imong gumagana Scorpio. Scorpio folks might feeling a lot better about sa imong romance karong romance life karong adlaw. In your intimate relation karon, imo ma-notice a greater sense of euphoria. Euphoria sa putik na. Euphoria sa putik na. Euphoria on ease. So you have a new perspective on a tumultuous relationship lang. Wow, okay mo relasyon. Sa imong character mo karon. Why strike? Diba? While the iron is hot, strike it. O diba? O samtang init pang plansa, sagpaa. While the iron is hot, strike it. O diba? O habang init pa na yung palad, sagpaa ng imong kontra. Joke lang. So, it's a fantastic day on Scorpio. Ibadalo works as a life coach karon, someone with a similar role karon, diba? So you're able to communicate karon, mag-communicate ka for effectively with the general public karon, as you can well compensated for it. Wow, bunga. So you put your best foot forward, Scorpio. So make them want to hear more from you. Ay, ganaw ka mabuang ko ba yun? Sa imong palawas sa Scorpio, no, you have been frustrated and unappreciated karon. Underappreciated karon in recent days because you've been focusing all your energy on others at the expense of your own health. Bantay-bantay lang juga. So it's time to direct your affection karon towards sa imong galingon, Scorpio. So pay attention lang sa imong eating habits, sa imong pinasa karon. Instead of trusting your instinct when it comes to money, you rely on the advice of others karon adlaw, ko Scorpio. Kaning mga suggestions, I like to be very helpful nimo, especially if they come from a trusted source or a friend. Wow, bongga. Today, refrain from purchasing alcoholic beverages or cigarettes. So, di ba? Para wala problema. So, naman natong second set. Sa ito kaparang ng adlaw, Sila Virgin Scorpio, si Libra. Ang ikadulang set nga, mapas mo. O, di ba? Pag kanino ito kayo, pas. Yung bula-bula ito lang ba ni Madam Landing. Ginawa ko mabuang kumayot. Kaya samtang kakon kito katanaw dito sa hip-hop, o, di ba? O, siyempre, nagkuhan po, happy lang, Jod, correct, o. Hala, Corbeto, nang ilang ba kayo mo? Talos, o, sinagano ba na mo? Ano, ginoo ko na ba, o, di ba? Ingon gali, magbinuang ng panahon, mga babae pa. Very much! Sir Lando, lamiha isya at karong gabi, oy. Wala pang buwagan diya. Ay, lami kaya inom kung gibuwagan, o, di ba? Lami kayo, di ba, o? Ala, Corbeta, ilang babag, syagit na. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Regine. Aray. Oy, hapit na alas 12 na po, no? Then busy na po ta sa pag-prepare, no? Nangitag pagkaon, palingod to. Lami dyo kayo. Ako diri, oy, pasensya na sa kong mga amigo, ha? Mupas ako sa ala karon. What? Oy, mupas ako sa ala karon, ha? Pero tanaw lang nato, sayo pa man po dron. Dami. Gusto ka kanang pinaskuhan. Tagaan ka. Basta na kay picture nako nga nahubog ko. What? Sigurado ba kayo? Sigurado ko. Diba? Og sipa niya na itong ika-third set nga kapalang naman lawa versus Biyernes, November 22. Wala medyo kauna. Lami na dyan ikaw ng lechon, Prince Lechon, tilawi lang. Diba? Night taste ng lechon, malat, spice ug seafoods. Nasa lang mga lechon packages.
i-dial lang ang 093640400314. O, syempre, for catering delivery functions, ay, i-dial lang ang 0905383995. Barcode Grill and Restaurant. O, napoy live Barcode Gardens Resort. O, diba? Ay, kinupag kanina to. Oh, yeah. O, malapit na po i-open. Malapit nang i-open katong hapit na mabankrupt nga kanina. Uy, joke lang. Lirit na sa kinabuhi. Uy, yun na, oh. Uy, Secretarios! Uy, Secretarios. Bustling day ni mo ka ng Secretarios. Dapat ikaw, you have to give your full attention karon to your responsibilities karon, commitments karon. So, avoid getting lang distracted by temptations and urge to postpone stuff. O, ayaw lang, Diyos. Sa imong gumagaroon, Secretarios, no? Might that be received well by your partner, karon, Secretarios. Today, you will need to put more thought and effort, karon, Secretarios, into pleasing your beloved. To please yung beloved karon. So, take out some time lang to spend with your partner and mend the hurt in your relationship. Wow, bongga. Sa imong karon trabaho mo, Secretarios, no? Ay, involved karon sa mga business endeavors karon, mga mag-enjoy ka na mo. Mag-enjoy, will enjoy extreme swerte karon, luck and profit karon lawa. Wow. So partnership, however, Peru can play a spoil sport karon. So the day is a opportunity karon to begin a new venture, or simply ikaw karon sa mag-implement kag that idea have been pondering over for so long. Wow. So imong mga colleagues karon at work karon and peers at school will tabang nimo in completing your project or assignment kato mga estudyante. Wow, bongga. Para sa imong panglawas nimo karon. Dahil kailangan to take care of your health karon lawas sa Secretarios. Kanay mga issue karon related sa imong mga joints and some sort of muscle pain. So while working out, make sure you don't exert or overexert yourself lang para sa imong pinansa karon. You'll be blessed with monetary growth karong adlaw, Secretarios. So you'll receive undeniably more cash than your assumptions. Wow, bongga. O okay mo pinansa, Secretarios, ha? Pero joke naman to, wala gyapon. Ay, Capricorn. Karong Capricorn, no? The ideal day when you can dazzle everyone around you with your knowledge and the way you handle any situation, karon, Capricorn. So we actually want to offer creative answers karon to some serious issue karon in your working environment or for one of your companions lang. Wow, sa imong gugma karon, Capricorn, no? O you have a major surprise karon adlaw from your partner or spouse. Wow, bongga. Sigurado ba kayo? Expect lang an amazing gift or extravagant gesture. O, diba, o. Wala gani, joke lang ganito. Sa imong kalagdawan mo karon, you can feel unsettled professionally karon, Capricorn. So there's a steady conflict karon going in between your heart and your brain. So dapat Capricornio, and you may find it difficult to choose what is right from wrong. So dapat you have to follow your heart and plan something para calm your psyche. Oh, wow. Para sa imong palawas mo karon, Capricorn, you have a substandard eating regimen karon sa for a couple of days, Capricorn, ha? Oh, correct. Oh, diba? Eating regimen. Diba? Oh. Abtik ang mga bata na ko, diba? Diba, likewise, sabihin, continuous suppers outside lang. So, minus to ka na enjoy stomach-related issues lang karon alawa, Capricorn. Sa imong pinasa karon, na yung mga fans karon, may get upset on the off chance na you spend without any consideration karon for your savings. So karon alawa, this is a good chance for the artist to gain some significant rewards for your work karong adlaw. Wow, bongga, oh. Aquarius! O, diba, bongga. Ako ni. O, diba, o. Aquarius! Karano kasi, it's time to pick between fun and opportunities karong adlaw. So you'll be permitted to be free in the event you don't have any set of obligations. Wow, bongga. Para sa imong gugma karon, this is an ideal day. This is an ideal day to appreciate the light side of connections karon adlaw, Aquarius. So you have consistently been of a genuine sport karon, and you will be prevented overthinking sa imong relasyon with your beloved. Wow.
Kaya mo quit na naka-quit, searching for hidden signs karon. Dapat ikaw, you are more profound ramification in all things lang, Aquarius. So instead, you will go out together. You're together forever. Ano sa kanya buhay? Simply appreciate a decent time at home lang. Para sa imong karakter mo karon, the day will improve as it advances karon, Aquarius. Na yung mga failure kanyo have encountered in recent days will come to an end na. Wala na mga failure karon. You can take a sign of relief na. So your boss may even reward you for your solid capacity karon. So na po yung liquid capacity, di I know ka na may solid. Can handle challenges as well. Para sa mong panglawas mo karon, Aquarius, you are now in a pink of health, Aquarius. So you should aim to accomplish whatever you need. So try not to stay confined lang to your look karong adlaw. So work on your overall well-being lang. Wow, bongga. Para sa imong pinansa karon, at this moment, life has begun. You can be prepared to invest in something new karon, Aquarius. So possibly you are keen on trading the stock market, or you may consider expanding your business through a digital commercial store. Wow, bongga! O, di ba? So study lang ha, ensure lang ha, you have to study before ka mag-decide para wala sayang ang kwarta, Aquarius. Pisces, paano ba sa inyo? They'll begin to transit the romantic love sector karon before moving into your spirit sector karon, o dragging you into the light, dear Pisces. So you're approaching karon to the Venus, o diba sa mga astral karon, conjunction, that will lift your spirit. Wow. So you can achieve your goals karon by changing how you interact or how you deliver your message karong adlaw. Sa imong gugma karon, ay ginaw ko na mag-suggest nimo that you can make the most of the situation karon by being very clear about your intentions. Bata celestial na mga celestial atmosphere karon sa imong gugma. So a gift will be undoubtedly be a delightful treat lang. Ang importante is what good way to make someone happy than to give them anything. Well, mag-demonstrate mo on how much you care. Wow, bongga. Sa imong kalagdaban nimo karon, Pisces, today is the day when your perseverance and hard work will be rewarded karon, Pisces. So imong mga supporters karon, mga leader karon, mga amo karon will take notice of you karon, and you'll be given more responsibilities lang. Bongga man ka. Sa imong palawas nimo karon, Pisces, no? You have to watch your diet, ha, Pisces. Particularly what you eat in the first thing in the morning. So eating stagnant food in a hurry from a pantry or any bistro karon makaharm na sa imong panglawas, makadaot na. Dapat you have to make your own food na lang para it will be fresh and light. Diba? Stick a healthy diet lang para wala ay problema, and you'll start feeling great in no time. Para sa imong pinansa karon, all you have to do now is to rest your brain today, karong Pisces, and think about every substantial economic matter karong adlaw or tomorrow. Ikaw lang, you shouldn't try. Ayaw dyan i-try. Imong swerte, their track and luck in a new job karon, project or business karong Pisces. Kay medyo di na swerte. You are not a lucky day. Bantay-bantay dyan ka sa mga project o sa mga new job. Para walay problema sa imong money. Wow. So mao na natong kapararag karong adlaw. Diba kapakalan di tambal o di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa man klase sakit. Tungod sa atong horoscope, anti-inflammatory, antibiotic, with glutathione pa ang atong Kalain ba sa mga horoscope kayo? Wow! With anti-inflammatory, antibiotic, di ba? Antihistamine, anti-allergy. Wow! With glutathione, vitamin C. Because we can find ways sa itong horoscope, di ba? If symptoms persist, insult your doctor. Get your card, your test, and transactions. So thank you for banking with us. Hala, siya kita nga liod to na lang na kanang papak. Regine. Marino News FM 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina.
Busog na ba? O, di ba? O. Naibala, Alang hardworking ay nas bandikla ko. Easy. Isag basta mayon ako hardworking. Kutang Master Day. Oy, madagan na. Nasigil na kuanan uno. Sana all. Naglingkod-lingkod sa lingkuranan sa katong naikahoy. Nahinoktok pa. Sige lang. Okay lang mahinoktok da. Maghinoktok mo ng buang, ikaw pa nga tarong kayo. Punta kayo na ako sa buang, no? Ano na buang maguya? Murag sa akong programa mo, akong programa ba? Murag ako yung nang mamatay sa akong programa. Antay ka, tol. Way tubig kasi hapit ka, tigihon ng bayot kayo. Wala tubig ang siya. Bisikit ka. Ginawa ko. Murag ambulansya. Bahak ni si Ruben. Klaro. Ay, kalimot ha. Siyempre, Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Alaon na Heart of Papa Jones. Alas 3, alas 4, wow! Sa atong mga inquiry po, with Sir Nap Rabanal sa SSS, di ba? Social Security System, So kami saan, mag-SSS for me. Sigig, suroy. Siyempre sa rakrakan sa Marino, wow, di ba? Nindotong kayo, happy lang dyan, siyempre kayo medyo na wala na tatag oras ko panahon na ninot kayo na happy weekend everyone. So top to the 12 ba? Alaw na ito KSS. Wow. Atong hearing dahil atong hearing karong adlaw. Wow. 657 o 321. Wow! Congratulations! Siyempre, wow, goodbye na po sa karong adlaw. Happy weekend everyone. Salamat sa mga broadcast operation supervisor Mr. Renato Sohor. Ramong station manager, wala ang kapito kuyan matinagpangon. Wala si Dr. Reynalden Tidahay. Siyempre, among broadcast techniques ang wala ang guwapito. Ikuhan po, diba? Wala tubig, wala si Mr. Ruben Fajardo. Siyempre, kineng sa sulugon, ang tigpagkatawas kanginan, ang tigitik sa kawalangan. Wala nag-isa lang po. Nag-isa lang si Landong Bisaya. Sa akong programa, katuknan, pero dili malaban. Ang tigitik kong pasiaw ni Landong Bisaya. Ito na sa sikat na kakusog na istasyon, ang 106.7 Marino News FM. Happy weekend, everyone. God bless us all. Mwah, chip, chip. Make some noise!